Kawina ki constituency kebadan hanong ba shlong ya kabala ban ong ba kadai ka constituency ka ba khampau bat ki kampan roi namar ka jingla ban pentrai kam jong no mi khmat jongka ya ki scheme ki padai ki jingdan kam jong pat ba kan sawan ra sakwai ka jing mentoi ka badai kerpang ya ki samla e je lek kai football kadai ka constituency kadai ka south shlong constituency ka bala mi khmat do ba sanbor sulai komu MLA uniu no mi khmat tang hadien lais nam ya ka e ka bau pat ba kwa ulala ban pen urlong ban pen yo da kamadan ka bapaka ka bagila ban penon kam haka khandai tri ulber arja arpusau uba sanbor sulai ulalej ban jurep ya kamadan ka badan hamadan laban ka belas dang ban trei na ka banta ban siang plang plastik no haka bat nalor ban snaru ya ki jaka khre ya ki rang elek kai nalor kiwe ya kani ka project lamang tingka lingba ka state assistant plan haka jinglot ka basan klor tingka ansa sedang no shan bat on la ban pendap hapo arpusau benai menbang along minister syua jong tu kaladun ka baga ngalatho sipo ka saya director sport and youth affairs na banta kini ki sauti ni jindon kam ki component sipo kana ka scheme te nagaliang ju iru ya kot meeting takot ko pura nagaliang ju roba asong jungi la represent pat katu ada ki member nomor bangamdon ngor si Delhi te la represent de nang tunga lawan le budin kaladun ko proposal te kum tu kadang ya kipo tengah latho ru ko city habang hajing kedua bapan tidur yang ayang aru ko di uletar te bagi dalam sekretariat orang tu layo apa lagi di uletar siba bapan tidur ko sport semester atau pur ubuna kuwe ada arteri ubuna August September aspar kuwe hajar kuwe te kum tu kala nang ya ila nang budin kala poi sudo planning ila budin sumnai kuble yo Dr. Vijay Kumar bola sim special ya kan ka scheme ko jongi baru yo chief minister Konrad Sangma iba presiden song ba bantidor director juga sport and youth affairs but kamtam ya ka state sport council iba mibat sim iba rohan iba pali kiba lawan ban pej yigirun kam hakaba ngila ajumut ban siang no daga artificial turf bar kindon ki drainage system kindon ru ki coverage ang nemo ba rohon ke kat kum kana ka order kat kum ka order kamut nagaliang ka government lengbaka state plan assistant kala sanction ru saupu ar kur Saupu Arkrur berkawai ke grup 1 Saupu Arkrur ke grup 2 kalong Arfui Hajar Laispa te kabostunat cibun bahagan ka package ke Saupu Arkrur kana kemaran laban jungi layo ban sanction hapo kana ka Saupu Arkrur kumbasan krur te ki jaka ki bayo ya kana ka scheme ban ya kan artificial turf bikin le berkuwi jidon kam hangne nalor ko artificial turf hangne ka madan laban ke madan yele ka jungi hangne hak te siliang pakandon ki ke jing snai ki dressing room jong kan thai sinang bat ka office room bat kendon ke painting berkuwi ki kawar maki hakabana kalem barohon la batai ya kan ka ba kindon gini ki providing an installation of synthetic football turf artificial turf including construction of soft base nang ta gini nala nang ta indon retaining wall nang ta bagi bagaja renovation gini gallery dokumentar te kan lo gejing don box sibun da gejing ko blay hakaba layo biang layo first time hak history lesi kan long kaji bentuk yang borok ki by each sports ngarul di kumunong ile ka juga laban sports club aka football ka athletics ka kisim kia because I love sports the ngalai yo ban bud din hi ku pelatih hi ngaw ya kidu ngi scheme apa gila adun gini file number naga state sport council gelap krek di PA la pa contoh ketemu amro jong aku lokal meli ban lek bene kendu ya ki official jong planning untuk plan sport sepas planning ka lek finance agaba ngala lek
hadu ucip minister ubala simkia ban include ban incorporate akan ka ban include akan san krur apa kana ka sauar krur ka package hakimi wi Jakarta gibayo but kiwi quick sinong gibayo karong sangpung po sinong ka manalaban ka jongi hasilong taitang mangibayo nang ta ka lajengkot peludi ground apa motion ram barka dabu sabuhay te ngaso banai badi tang ke jingku jongbule bu aibor yanga hakaba mo da ke snok tilang barka maralaban sport club Robert Song mapikisan yang thai seng samla inong chong snong baro mengisa yo biang yang sankur kaba hadu pagada dap kan beautiful kaba nakaliang joka Robert Song seng thai seng samla barka sports club kaladon teng hapor biya wara yang nega skim hakiti kisdem meladap kaladon go ka agreement kabala sign lang ba ya ke jingtrei kapapilin platform hapadon ke jingtrei ki dakaliang jong people sau ki organization Dobor Song manalaban sports club sengen thai manalaban seng sala manalaban jointly pinyadon lang ba pin monitor bamin roban pej pakai jingtrei kan ko bahan mar hadin meladap nadong sadong umur kandon ke jing hangtala permanently man beron kam non siang artificial tough mla subon berkendo bimla subon wan mo ban miya kali na jong frang num syasu kalau bitik kumulong kata kalaban sports club indoor stadium bat kata apa lumparing ke indoor stadium ke Bangalawara ini sistem ke beladap bangila iyo bangila peron kamru hang turu larun ke condition ke ba ke balong betang nam tak sport activities mundon mla su ban pelong ya kejing Hawaii dawai ini kita mla su Hawaii dawai kalau specifically only for sport activities mo kalong dekat bahasa ke agreement bat ka concern department te i ba ni anu kin sedang ngat sedang no berusun ngat by next week last lang buat kamu kat ka kapur kalong kapur hangne kalong no ba 24 months arpu sau banai kiban pej ban riban sumar kalong jo South League organization kawai kador Song kabar kamaralaban sport and cultural club kabala gidi seng kentai manalaban dari laban barbasau gidi seng samla kini jointly kin pej ba bagi pej ba ban peniak yang namadan ban hantala kibayele akairu kino busu ele wan ele akai le untuk wan ele akai kumtu mo tegamurkin wan hida ke permission na kiniki organization kanang ba kin kile nomor kan light ru ila badong trai bangi wan ele akai mau yadi drugs stage kendong yadi drugs tu yon team te akum kita arun na kini kisah organization apa ke yelam nyo double so kin pay batang itu genuine tournaments mo hamtam kiseng samla maralaban pintip ba itu genuine tournaments laniki programs ke bile angnen mata sport activities Habatin, pej bahagi kishap plus F. ka plus F Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F hakajingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat akabatau bha kam kata ikadur jingki marbam kajing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we kajing mentoy bakongsan. Kakot kakia. Ka nutrition bakam bha kajing im bakam bha pendon kam daki marba medon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya